Kwina uguana ndi kumania na baba ingi bakuma sub-county IGAMBANG'OMBE barabarene una bangi barikitie kwewana kuririkana na ndi ana 343 ni bachuite otethio no tungata kuma CIBITARI ya KAJUKI akikumania na KUGEA na babonthe bari nthiguru ya miaka 18 bubu ni kuringana na Veronica Nyaga uria ni mubangani wa gikundi gia St Peter's Lifeline na Antonia awe mubunge wa Baraka Gitonga MURUGAARA na aritite MUKANA Murito kiri uria wonthe wombike kugwatikana kiringithanagwo na KWINYANGIA mwana KIWENDO. Kûgea ari bathanthatu ibonekanite BARINA kuma kiri ari baba 460 barabarikitie kwegwa urutani bwa kwibebaniria na ntano cia ari NTEERE cia KAJUKI ukurukira mubango uraurutha wa wakira mwanka igikundi gia St Peter's Lifeline. Kuringana na murugamiri wa ikundi iki ya St Peter's Lifeline Veronica Nyaga, bathanthatu baba itantha rujeni bakiringithanwa na ari 343 barungurwa miaka 18 bara mwanka muthiru bamukagira utungata bwa maternity CIBITARI ya KAJUKI ira muno itungatagira akariba sub-county ya IGAMBANG'OMBE. Guku gwetu kwina thina nene muno especially ya ana baria bakugwatandajia mapema. Kumage statistics ile tugwatete kumage CIBITARI ya KAJUKI ni tumenyete ati 2022 kwari na ana 343 baria bende ya miaka 18 baria bagire na ndajia mapema. Eu no ntobati wethwo gitucokaga wethwo tinde antu baria bonde barungamirite ndwangi mwanya baki gutuka bakamenya ati twina thina. No it means ana babonde batisukuru bena ana mijie no tuntu mwega ni kuonania ni tugwite ta community na no ntobati ucokerwe wambirie kuraithirwa. Dennis Mutwiri uranwe abisa watwana wa sub-county ya IGAMBANG'OMBE ariugati twana twingi turiurana njireno nuntu bakurega kuthitanga antu baraba baruthagira mantu tamama KWINYANGIA KIWENDO. Whereas we are assuming that muko sawasawa, tunakuja kupatiwa habari na Veronica hapa ya kwamba over 300 of our girls who are under 18 are pregnant. Sio ni habari mbaya sana. And utapata ya kwamba out of those 300 and plus cases that amesema, the ones that have been reported haziwezi hata fika 20. Tukielekea namna hiyo tunaelekea vizuri kweli. Kwa hivyo let us try and report these cases. Ni sawa sawa. Kwa manake mkikataa kuripoti hizi kesi hatutaweza kujua kama kuna shida na hivyo hamtaweza kusaidika. Tusione tu pregnancy, tusione tu kuwa drop out of school because early pregnancy means it is unprotected sex. Si hata HIV inaingianga na hiyo kitu. Noe minister watwana na miumbire wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi areorota antu bamuchie kwigwa ibo bara baingi bainyangagia twana twago twatwari. Incest ni ile mambo ya mapenzi ya katikati ya watu nyumbani, ya baba na mtoto, anko na mtoto, sijui kazini na mtoto. Mnaona hiyo maneno? Na kwa sababu ni mambo ya aibu, watu wa familia wanafunikia. Ikienda kwa chifu inapelekwa hivi inapotelea. Untu bobo ibomeneretwe bonene ara mubunge wa gichigo kia Tharaka George Gitonga MURUGAARA na DCC wa sub-county ya IGAMBANG'OMBE Julius To baugite ati thirikari ikajukiria itagarire kirera kiwatho bara bakawatikana na untu bobo amwe na ntano ciari. Our leaders, especially both political and in the national government and the county government, to address issue eno ya early pregnancies. Nuntu ni disaster, nuntu dieto gatusoka na tugena thina nene muno kaunti eno yetu ya Tharaka Nithi. Wewe mzazi ukishikwa unakeketa mtoto wako, usipigie mimi simu ama upigie mtu mwingine, wewe utaenda jela na utakaa huko. Hiyo tunakuhakikishia. Maneno ya kuharibu watoto wadogo wasichana tumesema ikome na lazima ikome. So we are warning wale ambao wanataka kudanganya wanafunzi ama watoto. Tuko macho, tuko na all the agencies ya serikali ambaye
iko kila mahali. Nkiripotera weru wikendi kuma gichigo bunge ya Kûgea Îgambang'Ombe mbita wa Samuel Gaishima.